Masa lahir Nabi Muhammad Nejab tawaf Ka'bah mulia. Masa lahir Nabi Muhammad Nejab tawaf Ka'bah mulia. Abdul Muttalib pelingkar Ka'bah serta nepegang salalaika Allah. Abdul Muttalib pelingkar Ka'bah serta nepegang salalaika. Dua belas hari Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa. Niba Aminah sinan lahiran kehendak Tuhan yang tiada rupa. Ganibatun fil janitun gajah masa Abraha di Jabrang Kuta di Kenang Ka'bah Baitullah rakyat dijajah di beragama. Gajah meribet di wau kampung Allah yang tolong hang projitekan. Gajah dumate di pole burung bate di lambung atas kepala. Tairan ababil nama burungnya dalam Al-Quran ba'alam tara. Tairan ababil nama burungnya dalam Al-Quran ba'alam tara. Ler tonang plo patung lam Ka'bah dum yang megah latangan unta. Wate